Pripreme smo počeli 11.7. na našem stadionu. Imamo već ugovorenu jednu utakmicu sa Slogom iz Erdevika. Idemo na turnir u Erdevika. To je negdje krajem mjeseca. Onaj fudbalski limeran turnir koji učestvuje već godinama. Prelazi rok, otišlo trenutno 2 igrača. Sad prelazi rok, traje pa traje. Vidjet ćemo da li ćemo uspjeti nešto da popunimo sa 2 igrača koja su otišla. Ali sve u svemu možemo biti zadovoljni odzivom. Već 2-3 treninga je odrađeno i možemo biti zadovoljni odzivom igrača. Šef stručnog štaba je ostao i dalje Nenad Đurkić i sve je ostalo isto. Stariji igrači koji su godinama već kod nas u klubu, priključili smo 3 kadeta, 4 i zadaševaca koji su nastupali u kadetskoj omladinskoj selekciji i stekli se sad pravo nastupa da igraju za nas.